tunita kina metals and non-metals kichi endinga ama sa pen na metals kichi e pawna si ka kichi maya hei metals kichi amele puam bangchi bang hi hiam imitai mu theina lampang gen na ahi tang pia physical properties sa kichi changina theidinga hoi nge tu metals kichi te hi ama sa pen na metals are solid hayam zia taktu atanga omdi mo tuiswak lodi ahua leng lodi hille metals laga kesim himale ana tuiswak thei chu mercury hiya si ki chi teng teng kha mercury chi lo ataka akhala omdi ahi to bana metal si chi te kha avekuna atak tang piwa himale atak lo bang hiam chi le metals laga kesim te la tak lo te hile lithium potassium sodium chi te heteng thum kha ana tak lo mo why banana metals have metallic luster si ki chi te kha ana vam thei ichidiama ana te set thei luster mo why banana metals are malleable chi changina pan chika ki sek thei mo can be beaten into thin sheets here to bana metals are ductile chi chena aguya ki zan thei china te khena dina i electric gui mo wai te bangle metals a patang kila khia hi to bana metals have high melting and boiling points atang pia tuiswak sakna dinga kha ai kele swan so na di ichi ren dinga wai dinga kha hun sot pp lut himale heitigel gallium le cesium ke chite kha tuiswak pa pau ahi atuiswak baidanu tu i khut sungai tu i koi mai le tuiswak thiu mo ai zakina metals ke chite kha atuiswak na dingwa kha asat tatak na dinga asat luat je kwa tuiluan tho zu zen na dingwa kha asa to ki mat kha saupi sotpi koi ngai himale gallium le cesium ke chite kha waya pata exception ahiwa amawai le khut pe ka pata le tuiswak thei mai hi pai banna metals have high boiling points asau na dingwa kha temperature sangai mo pai banna metals are good conductor of heat metals are good conductor of heat chi china asa to ason thei te khena dina asik nge na ki bol na mi kieu kha abel sunga diain la apolam khonungin ba khoile china apolam le satana sadive wai jaka wai bang jia khiami chile asa kha amau asa ma mo asai chi changna asik ma kha ki peson thiu to banina yai asa ki peson thei ma leo li ti chi le mercury chi kha asa piak son na lampang kha hoilo hi exceptional case to bana metals are good conductor of electricity electric current kha conduct thei veku ichi changina sik tengin kha electric current kha amau tunga paisak son thiu china hi himale white laka an hoi tung tuan dia bang hiam chile silver le copper na hoi tuan to bana metals are sonorous chi changina i het changa aging pekhe thiu potsak thiu chini to bana mercury expands significantly for the slightest change in temperature banggen na hiam chile mercury chi kha metals hinain chin himale alum dan avot dan neng chika ki hek lele moi kele alum zo a om lele a o amel puak dan ki hek pa chi na hi tuna siklo non metal si chi te mele puama alat danu bang hiam chi an non dia ama sa pen pe ding na siklo ai sim peuma akhala om thei to bana atui swa kam thei ai kele ahua leng thei mo te khena dina carbon chi te bang sulfur phosphorus chi te bang metal sakisim loive himalaya mau kha akhala atanga omu to banina atui swak thei te kha atui swak thei te bang bang hiam chi le bromine ni chi bang mo to bana ahua leng thei ichi te bang hiam chi le ahua om te kha oxygen hydrogen nitrogen ni chi te to bana non metal si chi te kha atang pian ni puive mo himale diamond chi kha non metal hinain chin carbon akibol
mo atak to ba na non metals do not have luster te cell thailo himale banghia mi chile iodine kha crystal form chitang to kibanga ai kele chini tang khong to kibanga a changa kha te cell the hi to ba na non metals are not malleable chi changina panchika sek thei chi na hiya himale non metals te kha panchika ki sek theilo to ba na non metals chi te kha aguya ki zan tho theilo mo electric gohia bangya khaw di khonga kizan theilo china hi to ba na non metals hinapi atang ai kele atui a omsun teleng kha a melting point nu atui swak na dingu ai kele aso lulu na dingwa kha temperature ichidiama asa huchituka sang ngai lo mo to ba na non metal si chite kha atang pia kha i asa hi ti chi mo asa to ason the hi lo to ba na non metal si chite kha electric ana peson theilo himale a peson thei om khatu graphite hi hai kha exceptional case chi kha thei ding to ba na non metals are not sonorous chi changena I khethiam ai kele isu khak changa aging theyom himale non metal si chite kha aging theilo hi metal si chite le non metal si chite a property wen kak dinga non metal si chite kha amel putuna ate cell ai chidiama awak thei himale non metal si chite iodine chi lo kha huchilom loma wak set thei lo hi to bana atak lam ge ni na metal si chite ta kwa himale sodium le lithium bana potassium ki chite kha ana tak lo un temale ki chaki at thei mai mo to bana non metal si chite atang pia ananipu himale diamond ke chi carbon akpan ki bol khia atak pin an hezil he kha exceptional case den legen hina to bana metal si chite kha mercury chi lo kha akhal ana omo hiya himale non metal si chite kha bromine chi lo kha solithium ai kele gaseous state solid chi chata atang hiya gaseous chi chana ahua hiya himale bromine kha ana tuiswak mo to bana malleability metal si chite kha panchik chika kisek thei hoi bana panchika kisek thei te laka gold le silver bang pan na pandil de la kisek thei diak mo to bana non metals te kha kisek pan thei lo a hi to bana metal si chite kha electric goi di khong khaw goi di khong ina azan theya himale non metal si chite khaw che bang ke zan thei lo a hi to bana metal si chite kha electric le ana peson theyun ana tu ason theyun to bana asa hi ti chi le ana tu ason theu himale electric ape thei te laka kha silver le copper bang ana hoi dia ko mo himale ana peson theilo sa ana to ason theilo te khali ti chi bang mercury chi bang mo asa to ason lampanga achaw non metal si chi te kha atang pi na electric hina heat asa hitale ana to ason theilo himale graphite in kha electric ana conduct the metal si chi te kha atui swak na dingwa kha asa tampia ki gol ngai himale non metal si chi te kha atui swak na dingwa asa hu chitala wa ki gol ngai lo mo to bana metal si chi te kha na het khak changa kha aging lenglengom di himale non metal si chi te kha na het khak changa aging om lo di